Competition baako a ewo wiase afa na atese etuo entwa da eye entitimu ewo nipa tuntum ene nipa fita ehun de bia da there were so many reasons a separate nipa tuntum ene fi nipa fita ho de nipa fita tumi ye ene de nipa tuntum etimi ye ene ne nyama a yegina so fapem bebre yegina so a ye de etete yentem enye kala no enko a na agwaisa de nipa fita nde bia da wo drink koso ho wo drink kwan ya obeye nyama na ye se enkoye ohaw ma wo no ani pedua na se enkoye ohaw da chi bi ema no de bia da opekwan so be easy in life a nyama beye sronko ade na se nyama beye from kra ede amano na nipa tuntum de on wo chen se ni nua fita no nye bibi no ye wie no he wo mu ne ya mogituma no so akotobi no so de beye ni mu eye sa na aye fitete ai be si sa bre ya da so eti ase da ama me eka ensem no sa kwan ne se wo hwe eyi yomu a nipa wu a ya wo hwe bibirmamu a eka pode ye bobi pa ye boka utum se eka enie de di 1 week de di ne yie no enhyem de no ene ne 1 year anniversary enye kaketwa ye hu drinks e beto hu canopies e be abani nya mu no sa amam no we da so ati entima de bia da tese ye fa ni new ways you kra be ma no aye sonko ba wo broni ka wo mu no a tese no krampo ka no enhye na nko eni bebe because no ka de hyewu a be se na mienu ana miensa ntem krapo no we se dada no still now no pe kwan asa aka no probet so de na ba a tese me de eba be so mo enese se sia de abrofo e de innovative way bi aba ubetimi e de sie wo de sha enko wie kyen kwapo no be enfasodie e de amabu abusua no e na bie mu nso no ye potemu esie ye krampo mo ko sie ye nipa no won kwabo no e wo kram betimi asa nye sika ne faso e de efi wono na ebusafo ansa de be ko sa innovative way ameka wo asem meka mo se ko bo aye ma ye de djubedie ebremo ye wo chade herbal center ebusafo chade se wa ba beboa nipa se bebi ewuwo bia wo yade mema yade ma yade asthma otenete enu nti bomode ape ne kira kwan wo danso man wo tamale the numbers na etwegu ase ho no bomode na fa ne friend no yare biara me kan mema de because na serious one pa ne amanfo pe anu eduro nti na no de enu ye issue a bomode na friend sa outside wo yare foforo bi enu so ha wo ni pedua se huhuma fam kwapa obetimi abo wo sa kwan no eso na me toa mensem no eso abrofo aye bibia ye friend no pod akwa te se aba ye dua na free na be ye duesi wo na no yetimi ateso aba edi na sa no wo man no soronko se sa pod no emu no obetimi esie dipa e wo pod wo nipa ne be emu no wo de be she pod me hu hia so beto coat hu hia so beto kente nguntan bi hu hia so beto perfume ne tese nyama ho do ekita onda bi ni bedua na se na odi baby asna sa na so one find their shepherd emu wo de shepherd ma emu se ho no bia ya yesi nipa wona to we dua pod no e wase enche emfie kakra chi no ko no na se efifiri edua na esuo aba fifi fine okọ krapo akoye tory side betimi atra wa bon command obese onye bia no ai ho onye hu chinchina mu nye dududu se na eye musie etisesia no na ntina se innovative way a abrofo aya enede wo mo adopt wo mo di esie wo mo ade share eno no yego video yi emra sisi aye ba ye di ho enkomo e wo ha. Ebusuafo afeni ehun se onimde e de onimde we
wo de boa wan kasa kura wutimu because we no e bio organic something tina say eduane fifi na mframa mu ete baby aye green e boa ama ecosystem no aye kama ebiem so no e save we expensive because enye expensive wa kra put mission in date ni bi e de wo di hyehyem Ghana ha hweye yiyo eka ekomu ensankwa ya dekro obi ewu no na yakopele krabe no ye twa wonsa ye twa ntoma ye pamatade itese ntoma no kwetimi twa ahodo mienu de be ko na ase som de be ba eye Saturday na ebiem sia ye wakeeping sa 3 days nia no ebia ne sika dese ekom ye wi asa ye buffet and first tete de na ke pack good take away ma wo kwa ye de ahye on sana na de buffet akese eduane asort na esisi ho obi edi de obi abo wi asa fa DJ ama wasa wie ni akoto efu ehun adaka no ye pe bishe bia ne de ope obi pe ne de asort no say yes efie mu no aba no enti na say akoto de ne boarding eduane e de ko chefo mu no ni ato de ne boye den wa ga so hu a we ma hye say yes ebusueni ni eno siasa de emu na tum na emu ni ye de tum krampo le busafo emu na wewu na no on fa ho de o de ye no yetimi ehye ne ntale kwa miense da ne ye de na tum pemu a manfo mehwe no yetimi hye na ntale baako ni asesa ne ho ni asa hye ne foforo ni asa esunu ye de besie no krampo ni de addressing de atum pemu a manfo mehwe no enti we expenses we ni a ko bi eche no ye ne kaka bomu a enke man ga ne ntike ye nu we bi ye Obronu no woni sika po dada o no so no krampo hwe kwanya obetene kaso a ni sika no betimi agi nani yeso de bi etia na company abroche na yese abrocha yese na Ghana be de krakoso yen show wo mama mremu ene ye ya mamre ya fabi ene ye debi de be boy ene ye jato ene de emmo ene de slave queen ene to akese ene de no ne ya fa ene de efe international swimming costume ye she ene nanti aboten de efe ya fa na nso de be boa atika so de dabi ende ka say ya wa mamre ewo eye wo man mu ne ye hwe de be boa no eno ene ye papa enti ye hwe ne ye fa no so bi ne ye say ye man no efi kakra echi no say pa ene betimi aye meja mo edi esiase wa wo hwe eye video yi wa dwenche pa efa wo ene say fa nhye wo ho pomodi a fa to ye we comment section wo na share video we on all the social media platforms follow @TooMuchGH or Instagram Twitter so @TooMuchGH_. Facebook so @TooMuchGH. Subscribe this and then dedicate we'll share videos. Na me ya do my website edi e share be makra mumia bye.